ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza muri hose ndagarutse ngo tuganire byinshi biri kuvugwa muri siporo aho tuza kwibanda kuri ekipe ya AP Football Club, ekipe ihagarariye u Rwanda mu mikino ya Sekafa Kagame Cup kuri uyu wa gatatu ku isaha y'isa sita. Ekipe irabiza kumanuka ku kibuga ikina na ekipe ya Bumamuru. Tuza kurebera hamwe byinshi byatangajwe n'umutoza Abdurrahim Taribo mbere yo gukina uyu mukino wa mbere mu itsinda rya kabiri AP Football Club iherereyemo. Ese yatangaje iki? Ese 11 ashobora kuza gukoresha kuri uyu mukino ni abahe muri rusange? Turaza kubakubwira nabo ubundi nituva muri ekipe ya AP Football Club turaza kwerekeza ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nayo yaraye ageze mu mujyi wa Uyo muri leta imwe zigize igihugu cya Nigeria. Ese gahunda zimeze zite? Imyitozo n'iryari? Perezida mushya wa Ferwafa Shema Ngoga Fabrice hari ibyo yaje kubatangaza nyuma y'uko bageze hariya mu gihugu cya Nigeria. Gahunda zose turaza kuzigira kwa z'Amavubi n'igihe Amavubi azamanukira mu kibuga, byose turafite muri iki kiganiro. Icyo usabwa wowe ni ukuguma natwe mpaka tugeze ku musozo w'iki kiganiro cyacu. Bwaba ari ubwa mbere ugeze hano nkakubwira ngo akanda ku ijambo subscribe ubundi ukande like, ariko mbibutse ikintu kimwe, niba uri umukunzi wa AP Football Club ntibagirwe udutima tw'umukara n'umweru muri commentaire, ubundi tubwire ese umukino w'uyu munsi witeze iki? Amanota 3 araza gutaha kuri ekipe yawe, aho tubwire muri commentaire. Ubundi n'Amavubi nayo mutubwire se mufite icyizere ko muri Nigeria azaba yitwara neza imbere ikipe y'igihugu ya Nigeria? Tuganire muri commentaire, ariko mwibuka no gukanda share kugira ngo musangize inshuti zanyu ya makuru. Wakora share ugasharinga muri za groupe za WhatsApp bamo haba n'ahandi ku zindi mbuga waba ukoresha kugira ngo usangize abandi aya makuru. Ikaze kuri mwese rero aho muri hatandukanye, waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda, byose ni ikinyarwanda dukoresha. Ikaze kuri mwese, ubundi mukande kuri subscribe. Dore muri ekipe ya AP Football Club dore ku makuru aheruka kuyivugwamo avuga ko witwa Richmond Lamptey yaba yifuza cyangwa se hari ekipe imwifuza yo mu Barabu. Amakuru ahari rero niyo tugiye kuba tugaruka. Ndavuga ati AP Football Club ngo ntabwo ikozwa ibyo kurekura umukinnyi wayo Richmond Lamptey w'umunyegana mu gihe ekipe yo muri Libya imwifuza itarishyura amafaranga. Tariki ya 29 rero z'uku kwezi gushize kwa 8 nibwo haje inkuru y'uko umunyagana ukina ekipe ya AP Football Club yitwa Richmond Lamptey atakijyanye n'ikipe y'ingabo z'igihugu muri Sekafa iri kubera mu gihugu cya Tanzania, ati kuko yamaze kumvikana na Al Ittihad Al Musrati yo mu gihugu cya Libya. Mu buryo butunguranye rero uyu Lamptey yajyanye na AP Football Club muri Tanzania, benshi bavuga ko bishobora kuba byari ibihuha. Amakuru rero aharavuga ko ibiganiro hagati ya AP Football Club niyo Al Ittihad Al Musrati byabayeho ndetse bumvikana ibihumbi 50 by'amadolari. Impamvu yajyanye rero na AP Football Club muri Tanzania nuko iyi kipe yanze kumurekura, ariko Al Ittihad Al Musrati nayo itarishyura ibyo 50. Yategereje ko bishyura ubundi bakabona kumurekura, gusa ntabwo byigeze bikunda. Lamptey rero nubwo yajyanye na AP Football Club muri Tanzania, ariko ashobora kudakina Sekafa Kagame Cup, ahubwo azaba ategereje ko ibye birangira cyane ku isoko ryo muri Libya rifungwa cyangwa se rizafungwa ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka, dore ko shampiyona yabo ari imwe mu mashampiyona yaje kuba asozwa atinze kuko yasojwe mu kwezi kwa 8 ejo bundi, ubwo ekipe ya Al Ahly Tripoli ikinamo abanyarwanda babiri Manzi Thierry ndetse na Bizimana Jadi begukanaga iki gikombe cya shampiyona hariya mu gihugu cya Libya. Dutegerezayo tukareba ibyaya makuru ya Richmond Lamptey no kuba yasoka muri AP Football Club. Ese ibihumbi 50 by'amadolari ekipe ya PL ibonye yaba yungutse cyangwa cyaba ari igihombo gikomeye
kuri ekipe ya AP Football Club. Tukiri kuri AP Football Club kandi reka mbabwire ko ku munsi w'ejo nibwo bakoraga imyitozo ya nyuma. Imyitozo rero bari gutegura bakoze bitegura umukino wo kuri uyu wa gatatu ku isaha y'isa sita za Kigali, aho ekipe ya AP Football Club iza kuba imanuka mu kibuga ikina na ekipe ya Bumamuru yo mu Burundi. Ni imikino ya Sekafa Kagame Cup 2025. APR rero ikaba yarakoreye imyitozo ku kibuga cya KMC izanakiniraho uwo mukino agomba gukina na Bumamuru. Nyuma y'imyitozo rero umutoza Abdul Mutaribu yavuze ko ibintu byabaye nk'ubumutungura, ariko staff n'abakinnyi biwe bose bakaba bameze neza, bagiye bose ntawe ufite ikibazo cy'imvune cyase ngagire ikibazo cy'uburwayi. Tarebu rero mu magambo ye yagize ati turiteguye gukina ruhago nubwo byaba saa yine za mu gitondo, gusa nge muri rusange nagira inama abategura irushanwa kuzamura urwego, maze buri umwe akaba azi icyo agomba gukora, kuza mu myitozo uri gutegura umukino ejo hanyuma bakakubwira ko byendutse n'amasaha yahindutse ni ikibazo kuri nge, gusa ku bakinnyi nta kibazo, tugomba gukina turiteguye. Rero iyo ni message cyangwa se n'ubutumwa umutoza mukuru w'ikipe ya AP Football Club Abdul Mutaribu yaje kubatangaza nyuma y'uko umukino wa APR ni ekipe ya Bumamuru wimwe, undi akaba yarabaye ku wa kabiri ku isaha saa 11 za Kigali, uza kwimurirwa rero kuri uyu wa gatatu ku isaha y'isa sita z'amanywa. Rero ibintu bitashimishije umutoza mukuru wa AP Football Club. Dukurikije rero uko imyitozo ku munsi w'ejo yagenze, 11 Abdul Mutaribu ashaka kuza gukoresha muri uyu mukino w'uyu munsi. Mwizamu ntagindutse ni witwa Iva Ishimwe Iva cyase Ruhamyanyiko Iva, niwe uteganyijwe kuba abanza mwizamu. Kuri kabiri tukaza kubona umwana muto Byiringiro Jean Chilbert, kuri gatatu tukaza kubona Bugingo Hakimu umutima wa defense, turaza kubonamo ntagindutse uwitwa Nigena Clement ndetse na Shimimana Yunus. Hagati mu kibuga turaza kubona uwitwa Dauda Saidu Yusufu Ruboneka Jean Bosco ndetse na Memeli Laufu Dawo. Uruhande rumwe rw'iburyo kuri wing turaza kubona uwitwa Jibril Sheikh Watara, mu gihe indi wingi y'ibumoso kuri 11 tuza kubona uwitwa Iraguha Haji, mu gihe rutazamu nimero 9 ari William Tegui Mel. William Tegui rutazamu umunyako d'Ivoire kuri uyu munsi araza kuba agirirwa ikizere abanzemo kuri attaque ashaka ibitego ku ruhande rwa ekipe ya AP Football Club. Ese ukurikije uko yabipanze gutya APR birashoboka ko yabona amanota 3 ya mbere muri iri rushanwa, dore ko ari umukino wa mbere bagiye kuba bakina muri iyi Sekafa Kagame Cup. Indi mikino rero ya AP Football Club dore ko haje kuba impinduka, biteganyijwe ko ku munsi wo kuwa gatandatu aribwo ekipe izagaruka mu kibuga. APR izabikina na Murandege bazakinira kuri Major General Isahumiyo Stadium, aho bazakina ku isaha y'isa 9 za Kigali, mu gihe ku munsi wo kuwa mbere batake 8 APR izabisoza imikino y'amatsinda. APR rero izaba ikina na KMC, bakinire kuri KMC Stadium hazaba ari ku isaha y'isa 9. Ayo masaha na amasaha ya Kigali mu rusange. Uwo no mukino uzaba usoza imikino y'amatsinda, soza by'umwihariko itsinda rya kabiri iyi ekipe ya AP Football Club iherereyemo, ubundi bakazahita bareba ekipe zitwaye neza, ekipe zayoboye itsinda za mbere buri tsinda mu matsinda 3, ubundi barebe n'indi ekipe imwe yitwaye neza mu mikino y'amatsinda, best loser cyase yatsinzwe neza mu rusange, ubundi abe ama ekipe 4 batangire imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza muri iyi Sekafa Kagame Cup muri rusange. Sukurikije uko APR ihagaze, urabona amahirwe ayazayisekera kuba yakora amateka, ikaba yateruye igikombe cya Sekafa
kukivana hanze y'u Rwanda ikakizana mu Rwanda, dore ko amakipe yamaze kubikora mu Rwanda ni abiri gusa. Ni ekipe ya Rayon Sport yagikuye hanze y'u Rwanda, ndetse na ekipe ya Atraco yaje kuba inasenyuka, nayo yaje kugikura hanze y'u Rwanda igikura muri Sudani. Mu gihe APR Football Club ibikombe bitatu byose bya Sekafa ifite byose yabitwaye byabereye i Kigali mu Rwanda muri rusange. Se urayihereza amahirwe angana gute kuba yakura iyi Sekafa Kagame Cup hanze y'u Rwanda muri rusange? Nibyo twaba tugatsoro kuri ekipe ya APR Football Club, abwo munyemere twekeze ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ari mu gihugu cya Nigeria muri leta ya Uyo ariya mu gihugu cya Nigeria. Barabageze rero ku munsi w'ejo ku mugoroba ku wa kabiri nibwo bageze hariya mu gihugu cya Nigeria, aho bahise baruhukira kuri hoteli ubundi bafata amafunguro ubundi bararyama. Kuri uyu munsi rero kuri uyu wa gatatu nibwo Amavubi aza kuba akora imyitozo ya mbere. Ni imyitozo ya mbere iza kubera n'undi hanze y'ikibuga bazakiniraho hariya muri leta Uyo, ni ikibuga bita Akpobio Stadium hariya mu gihugu cya Nigeria, aho umukino wo uteganijwe ku munsi wo kuwa gatandatu ku isaha y'isa 12 z'umugoroba. Ikipe y'igihugu ya Nigeria yakira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Rero uyu ni umukino wa karindwi mu itsinda rya gatatu Amavubi aherereyemo. Umukino wa karindwi rwose bagiye kuba bakina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, dore ko ubwo Nigeria ukagura n'u Rwanda, Nigeria riri i Kigali itsinda u Rwanda ibitego bibiri byose kusa. Ni ibitego byatsinzwe na rutahizamu Victor Osimhen waje kuba atsindira ikipe y'igihugu ya Nigeria. Gusa kuri iriya stade bagiye gukiniraho Amavubi ahafitiye record nziza, kuko ubwo yaheruka kwakinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nayo yari yatsinze Nigeria ibitego bibiri byose kuri kimwe. Ibitego bye byatsinzwe na Nshuti Innocent ndetse na myugariro Mutsinzi Ange Jimmy. Hari gusa mu irushanwa ryo gushaka tike y'igikombe cya Afurika, nubwo byaje kurangira u Rwanda rutabonye iyo tike bitewe n'uko ikipe y'igihugu ya Beneyo yaje kubinganya kuri uwo munsi inganya n'ikipe y'igihugu ya Libya, bituma u Rwanda rubura itike gutyo yo kuzakina imikino y'igikombe cya Afurika. Ubungubu rero bari mu majonjoro yo gukina imikino y'igikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha 2026, aho kizabera mu bihugu bitatu: Mexique, Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakinnyi rero bahageze ni abagera kuri 21, dore ko hagurutse mu Rwanda abagera kuri 20, mu gihe uwitwa Mugisha Bonheur we baje kubahurira mu ndege rwose hariya muri Nigeria. Bakigerayo nibwo baje kuba bahura. Abandi barimo Georgia ndetse na Fanuel Kavita bakaza kuba basanga abandi hariya mu gihugu cya Nigeria rwose. Muri iyi minsi ku wa kane no ku wa gatanu abo bombi bazaba bahageze ko bakina hanze y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyiciro cya kabiri muri rusange. Se urahereza amahirwe angana gute ikipe y'igihugu y'u Rwanda kuba yakwitwara neza kuri uyu mukino wa Nigeria? Bibutse ko kandi hazaba ari ku wa kabiri itariki 9 z'ukwezi kwa 9 n'ubundi ikipe y'igihugu Rwanda izongera imanuke mu kibuga ikina ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Umukino uzabera mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ubwo u Rwanda ruzaba rwose rukubutse Nigeria gutarwekeza muri South Africa gukina uyu mukino wo munsi wa 8 mu itsinda rya gatatu. Gusa reka mbibutse ko itsinda rya gatatu riyobowe n'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo, aho bafite amanota agera kuri 13. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse na Benin ziza ku mwanya wa kabiri, aho bafite bombi amanota agera ku 8. Nigeria iza ku mwanya wa 4 n'amanota agera kuri 7, mu gihe ikipe y'igihugu ya Zimbabwe na Lesotho ziriza ku mwanya ya nyuma, umwanya wa 5 n'uwa 6 muri rusange. Niyo mikino ibiri rero tugiye kuba tubakurikiranira update kuri update. Icyo usabwa no kuguma natwe kugira ngo ujye umenya ikigezweho mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Witwa Shemangoga Fabrice we perezida mushya wa Ferwafa yaje kuba atangaza ko abakinnyi ndetse na staff yose bagiye bageze amahoro
kandi bameze neza muri rusange. Avuga ko icyizere bagifite cyo kubona intsinzi imbere y'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Yibutsa abari kubaca intege ko u Rwanda rweruka muri Nigeria rwaje kuba rwitwara neza rukabona amanota 3 nk'uko nabigarutseho batsinda iyi Nigeria ibitego 2-1. Ni kuri stade Goodwill Akpabio Stadium ikipe y'igihugu yatsindiyeho ekipe ya Nigeria. Rero yatanze icyizere avuga ko abakinnyi kandi bafite morale ari yose, kandi kuba yaratowe ari umunyamupira asanzwe azi imitegurire y'imikino cyangwa se y'amarushanwa nta kizamutonda nta kizamugora, ahubwo we cyahari kimujyanye no gufasha abakinnyi ndetse na staff muri rusange ndetse no kubaha ibyangombwa byose bakeneye kugira ngo abe babona intsinzi hariya mu gihugu cya Nigeria. Ni amagambo rero ya perezida mushya wa Ferwafa Shema Ngoga Fabrice waje no kuba ashimirwa n'umuyobozi mukuru wa ruhago ku isi Gianni Infantino. Perezida wa FIFA yaje kuba amwifuriza amahirwe masa mu mirimo yatorewe yo kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Akaba amaze iminsi ine rero atowe uyu Shema Ngoga Fabrice atoreye kuyobora ruhago y'u Rwanda. Nibyo naba nkubwiye rero, kindi nkubwira ni ukanda subscribe kugira ngo utajya ucikwa na update ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Akantu ku kandi tuzajya tukakugeza no kuri Sportroom kuri News World Rwanda, niho uzajya umenyera amakuru y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Reka mbifuze kugira ibihe byiza abakunzi ba peri, mbabwire ko muza gukurikira updates kuri platform zacu haba Sportroom kuri Facebook, kuri Instagram ndetse na hano kuri YouTube. Turaza kubagezaho uko umukino uza kuba urangiye. Mundi ibihe byiza cyane.